Nshuti z'Umurage community, turabashuje cyane twajye kubasuza nk'uko bisanzwe iteka, tukatubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Ikindi kandi tubanje kubashimira uburyo twabanye mu mwaka washize. Abantu mwese mwakoze subscribe, tukaba tubashimiye abakurikiye ibiganiro bitandukanye twagiye tugirana. Abo ngabo dukomeje kubashimira, tukaba twarageze kuri byinshi tubikesha mwebwe, ndetse na n'uyu munsi tukaba tubizeza yuko uyu mwaka Umurage community tuzakora, kandi tukaba tubizeza ko tuzakora byinshi tugamije kugira ngo abakunzi b'Umurage community batazagira irungu. Buri muntu wese nkaba namushishikariza n'umuntu utarakoze subscribe kuyikora, kugira ngo ajye abasha gukurikirana ibiganiro tugenda tugirana. Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda cyane. Hanyuma rero hashize iminsi myinshi cyane abantu bari kwibaza ku twuma cyangwa se ku dukoresho bita microchips. Ahangaha hari inkuru twakuye ku gihe.com ivuga cyane cyane ku ikoreshwa rya microchips mu buzima, ubukungu n'ibindi. Ahangaha iyi nkuru iribaza niba bishoboka ko mu Rwanda microchips zaba zizakoreshwa. Abantu benshi bagiye bavuga yuko kimwe mu bimenyetso byo mu minsi y'imperuka bakaba baravuze yuko ngo hari ikimenyetso cyangwa se icyapa kizashyirwa ku bantu. Hanyuma rero mu minsi yashize nibwo byavuzwe yuko muri Suwede abantu bageze ku 6,000 baba baremeye ku bushake bwabo yuko babashyiraho microchips. Aha rero muri iyi nkuru twakuye ku gihe.com ikaba igaragaza ibyiyumviro by'abantu batandukanye kuri microchips. Ahanga bigendanye n'ikoranabuhanga, murabizi yuko mu Rwanda icyo bita ikoranabuhanga mu bihugu bya Afurika turi mu bihugu bifite ikoranabuhanga riri ku rwego ruri hejuru, ndetse ikintu cyose gifitanye isano n'ikoranabuhanga mbere yo kugera mu bindi bihugu kikaba cyarabanje mu Rwanda. Ahangaha ngira ngo murabizi, ahangaha mu Rwanda muzi ko hari icyo bita tap and go, imwe mu makarita witwaza iyo ugiye kujya mu modoka rusange. Iyo karita ugashyiraho amafaranga ugakoza ku modoka. Ahangaha ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ntiwapfa kwishyura mu ntoki ngo bigukundire. Ahangaha kandi murabizi yuko ikoranabuhanga, abantu benshi mu mabanki ntago bakijya ku mirongo kubera ikarita yo kubikuza abenshi bazi kuri ATM. Ibyo ngibyo ni irindi koranabuhanga twaba twaragezeho mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha rero, ahangaha mu minsi ishize nibwo byatangiye kuvugwa yuko bimwe mu bihugu cyane cyane ubu Suwede baba batangiye gukoresha izo microchips. Nahoze nsoma yuko no muri Amerika naho iryo koranabuhanga ryaba ryaratangiye gukoreshwa. Ahangaha rero nk'uko nahoze mbivuga, hari mu myaka yashize nibwo abantu bavugaga yuko hari igihe kizagera kugira ngo ujye mu isoko ukitwaza ikarita ikwemerera gutunda no kugurisha. Abantu bacyumviye microchip bakaba barabyitiranyije. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize hari igihe muri za 97 n'umunani bari bariho, icyo gihe abanyeshuri babonaga imodoka ije bakirukanka bakavuga ngo baje kubateraho icyapa ku gahanga. Iyi microchip rero abantu bakaba baragaragaje ko ari cya kimenyetso cy'inyamaswa. Baba barashingiye cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho bavuga ko umuntu uzemererwa gutunda cyangwa se kugurisha ari ufite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. Ngira ngo iryo jambo abantu benshi bajya barikoresha babihuza, cyane cyane muri iyi minsi aho ibihe bya COVID-19 byaziye, nibwo iryo jambo bamwe bagiye babyitiranya, uretse ko rimwe na rimwe abantu baba bahuza ibintu bidafitanye isano. Uyu munsi rero tukaba turi buvuge cyane kuri microchips. Ese wowe uyumva ute? Ese wowe urumva ari kimwe mu bimenyetso koko bigaragaza igihe cy'imperuka? Reka rero tugerageze dusome ku gihe.com uko twabashije gusoma inkuru nk'uko twabibabwiye.
iyo nkuru rero ikaba iri bufate muri angere zose, nk'uko nabibabwiye iryo jambo riri mu Byahishuwe ibice 13:17 rivuga ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'iryo zina n'iryo jambo twari turi gusoma mu kanya. Ahangaha rero mu bihugu bimwe ahangaha bakaba baratangiye kwifashisha microchip nk'uko twabivuze. Icyo gihe bisaba ko umuntu aba yaratewe mu kiganza iyo microchip. Ni agakoresho kangana urwara gakoranye ikoranabuhanga rituma gatungwa ibindi bikoresho byabugenewe nka smartphone cyangwa microchip reader wajyanye na telekomande ugahita ubona amakuru ya nyirayo yose. Ahangaha mu mpera za 2021 nk'uko twabivuze muri Arabia Saudite abantu 600 bakaba baratangiye kuyifashisha kugira ngo boroherwe no kwerekana ko bakingiye COVID-19. Aho babibazwa hose bahisemo guterwamo iyo microchip aho kugira ngo bagende berekana icyangombwa cy'uko bikingije nk'uko muri kino gihugu cyacu twe tujye tubigenza. Ahangaha rikaba yarahise igihugu cya mbere ku isi cyemeye ikoreshwa ry'iryo koranabuhanga mu guhangana n'icyo cyorezo. Ahangaha sosiyete y'Abongereza n'Abanyapolonye yitwa Walmart nayo muri Mata 2021 nk'uko tubikesha igihe.com ikaba yaratangaje bwa mbere ikoreshwa rya microchip igenewe kwishyura. Ahangaha rero impuguke mu by'ubukungu yitwa Teddy Kaberuka ikaba yarabwiye igihe.com ko u Rwanda ruri mu ntambwe zibanza ubaye urwerekeje ku ikoreshwa rya microchip mu buryo bwo kwishyurana kuko zikora neza iyo amakuru ya nyirayo mu ngeri zitandukanye ashobora guhurizwa mu ikoranabuhanga. Akaba yaratanze urugero rw'uburyo ibigo by'imari byo mu bihugu bikorana aho udashobora gukoresha ikarita imwe ubikuza ku yindi konti cyangwa se kuri konti ebyiri ziri muri banki zitandukanye. Uyu mugabo akaba yaremeje ko magingo aya iryo koranabuhanga ritakora. Yakomeje agira ati hari intambwe ya mbere ikenewe yuko ibintu byose bihuzwa mu ikoranabuhanga ku buryo microchip zasa ikabyihutisha, naho ubu uko bimeze ntacyo yamara. Ahangaha akaba yaragaragazaga yuko iyo microchip byaba byiza yifashishijwe cyane cyane mu bucuruzi n'ubuhahirane. Microchip ikaba yerekana amakuru yose, ariko kugira ngo iyagereho bisaba ko nayo aba abitse mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ahujwe. Ni ukuvuga ngo niba uyifite ubasha kwishyura uyikoresheje, bikaba bisaba ko konte y'undi muntu nawe muri banki ihagaze bihujwe neza ku buryo niba yitungaho ya microchip reader byoroha gukuraho amafaranga kandi ajyanye n'agize gute ntakenewe gusa. Ariko ahangaha umuyobozi mukuru wa RBC umuvugizi witwa Mahoro Julien Niyingabira Julien akaba yaratangarije igihe ko ikoranabuhanga u Rwanda rufite mu rwego rw'ubuzima rihagaze ubu nta bibazo bigaragara. Akaba yaratanze urugero rw'uko uburyo bwo kwerekana ko umuntu yikingije cyangwa yapimwe COVID-19 aho abarizwa byoroshye cyane kuko yakwifashisha internet cyangwa telefone iyo ari yo yose idakeneye internet nta kiguzi. Ahangaha rero Kaberuka nawe akaba yashimangiye ko uko telefoni isigaye ikoreshwa kenshi mu gihe amakuru yahujwe bifasha cyane mu buryo bwa microchip atari izo Kampala ko kugira ngo ibintu byihute. Akaba yavuze ko bitari ngombwa cyane ko mu gihugu cyacu dukoresha microchip. Ahangaha ariko ntago yigize yirengagiza ko harimo itandukaniro kuko telefone yanashyiraho umuriro akaba yagutenguha igapfa cyangwa se ukayibwa, ariko microchip yigendana nka kimwe mu bice by'umubiri wawe. Ahangaha nk'uko byavuzwe nta bushake abanyarwanda baragaragaza ko bashaka microchip. Amakuru yizewe igihe ifite nuko abanyarwanda bataragaragaza ko bakeneye microchip, bityo Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ikaba itari yiga kuri iryo koranabuhanga. Akenshi imishinga nk'iyo
itangira mu rwego rw'abikorera bakayereka guverinoma, maze nayo yabona ikwiye kwigaho ikagira gute, ikayigaho. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ukurikije amakuru twasomye biragaragara yuko ikoreshwa rya microchip mu Rwanda nonaha nta kimenyetso nta na gihamya kigaragaza yuko iyo microchip yaba iri mu byihutirwa cyane mu Rwanda, cyane ko hari uburyo bundi bwunganira izo serivisi yakabaye ikoreshwamo. Ahangaha cyane cyane abanyamadini bo bakaba bakomeje kuyamaganira kure, bagaragaza ko yaba ari uburyo bwo gukontorora ibitekerezo bya muntu bifashishije ikoranabuhanga, bakabasha kumenya imitekerereze ye, bakabasha kumenya aho bamwerekeza, aho bamwe bavuga ko umuntu yaba akoreshwa nk'irobo. Ahangaha ariko umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ishami ry'ikoranabuhanga mu rugaga rw'abikorera ICT Chamber Tuyizere Moise akaba yaramije igihe ko nta bushoramari bashishikariza umushinga microchip baragana PSF. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo nta kintu cyerekana ko izo microchips zaba zikenewe mu Rwanda, ariko ni ukuvuga ngo abantu benshi bakaba banakomeje kwishinze yuko abantu bayikoresha bashobora kugabwaho ibitero by'ikoranabuhanga. Aha rero uretse igihugu cya Suwedi cyonyine ku isi nicyo cyaba cyarayitangiye bwa mbere, ariko na Amerika ikaba yarigeze kwiha intego yuko yayikoresha. Uburyo bukaba bunahenze cyane, bivugwa ko umuntu umwe kugira ngo yashyirweho byasaba amadolari 3,000, murumva ni miliyoni 3 z'abanyamerika. Hanyuma rero buri muntu wese akomeze asenga Imana, akomeze abe maso, akomeze yitonde mu byo akora byose, Imana muri ikomeze kubaha umugisha. Ubwo rero tuzakomeza kubikurikirana, nitubona andi makuru agendanye n'ibi bya microchips tukaba tubashishikariza ko